Tere, täna jälle mina siin ja on aeg mängida otsustavad mängud. Siis eurosarjas, täpselt otsustav mäng. Nüüd hakkame sellega pihta. Kuna jah, vaja on võita Real Sociedadi ja võimalused suurelt. 64 kask, päris hea siuke reserv tegelikult väravahtide mõttes. No see kõigil nagu totaalselt rush on. 81 Costello. 57, no see on siuke, pigem läheb. Väravaht mul nagu on mõned. Nii. Vaatame. Under close observation. Undermined. Okei, nii et nad nagu actually tahavad mind lahti lasta. See on naeruväärne, olgem ausad. Suht valus on meil 87 potentialiga eestlased, mitte vastu. No see ei ole ka midagi head. Ka mitte. Okei, tema võtame. Tema peame ka võtma. Ja tuleb siuke tüüp lahti lasta. No jah, ei, ta nagu suht hea. Isegi nagu loodustandus 86 rated, noh. Kui siuke päris siia tiim satuks, siis saaks ikka päris jõhker, on ju. Aga kõik teised veel kõrgema potentsiaali hinda võib-olla teha. Okei, käime pressikale ära. Vaja on võitu. Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos a las preguntas. Pean üle vaatama, mis seis on see, mis garanteerib edasipääsu. Ehk siis selja taha jääb siis Real Sociedad ise. Selleks mul on praegu värataha -1, 4+4, 3 vahe väravates. 3 võit. Väga raskeks läheb. Ja ma pean pigem lihtsalt võitma ja lootma, et teises mängus tuleb viik. Samas see on meile kahtlane, see ei sõltu minust. Et siuke. Ja no. Oi ei. Suht hele. Okei. Suht hele vornus on otsustama see, milles nagu veidi probleemi on. Et nagu jah, ta ei ole sama, aga ta on ikkagi veidi vaskut sarnane. No. Jookse ise ka nüüd kaasa ikka. Nii. Ja löö! Ja ei, seda oli karta, et siit ei tule midagi. Liiga lähedale läksin natuke. So the starting 11 for Real Sociedad. Porto plays with Oyarzabal in the wide areas. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. Can't miss, surely. A terrific piece of goalkeeping. Aga nüüd on vaja suht kiiresti palju tagasi saada ette panna. No, ette. Nii. Pall käes. Kuhu? See oli väga kurb praegu. Nagu tõsiselt. Nii, ette.
Well, so close to seeing an early goal here. It's a great save, you have to say. Oh, Stuart, they've got to score. Well, he made that interception look routine. In truth, it wasn't. nii. Ei olnud ju sulgu ega. Ja ise mine. Ja 1-0, 1-0, 1-0. Väga hea. Tamm lõi ühe ära, väga hea. And the ball moving again. What sort of response will we see from them now? And they know they need to stop him. And he's done well to tip it over the bar. Aegi värav puutusar, on selge. Elects to go short. Ei saa midagi halba öelda, sest see oli siuke Mata. nii ja naa. Big chance to get them on terms. Well, we really have to call that. Palli ette. Great opportunity, Stuart. Well, what a waste that is. It's far too easy for the keeper. Nii. You should have made him work harder. And they've won the ball back. See oli kurb palli kaotus. Challenge. On ta see nii mängid vahet. Seda pidi varem William juhtuma. Monreal. Over the Ja ei top saanud line palli for a kätte. throw. Minu out. Ma ei saa aru kuidas, aga okei. See nagu mulle sobib. No. Jah, pall kadus. Football friends couldn't hang on to it. Carlos Fernandez. He might be able to profit from the wide position. Sends it back. Oi ei! To square the game. Nüüd on asi halvasti, nüüd on asi väga halvasti. Accelerating. Back underway. Level pegging. One goal apiece in this game. Sest kolme väravana vahe, 3 väravaseks vaheks. Algtingimus on see, et sa võida. Muidu ei ole mingit lootust. Silva. Kuulge, tõsiselt. He's in here. No tõsiselt. Missing the target. Siin praegu oleks pidanud olema 2-1. Margin. Well, it's a difficult skill to get right, but he almost See on jama. pulled it off there. He made such good contact with the ball. Well, what can they do to stop him running at them? Ma tahtsin sööta, aga see pall ei, ta lihtsalt ei anna ära palli, noh. Pall oli jala juures kõhlik, kui ma võtsin, aga noh. Ja, juhusi mängil on ka reaktsiooni aeg või midagi. An attack full of promise. Now delivering that deep cross. Välja, välja. That time. No välja, joh, ei tii. Play here. Kuidas on võimalik, et nagu 3 või 4 puudet käib mängijatel. Ja nad ükski ei saa kastist välja palli. Plays it back. No, nojah, nii juhtubki siis. 2-1 maas. No wonder he's celebrating. Ja, So on they go again. It's going to be laseb lihtsalt palli vastu selle läbi või? football friends reply to that setback. Eks see on minu uuesti nüüd. Ta ütleb teisele või? Brilliantly blocked. That'll be the goalkeeper's ball. Excellent use of the ball as they make their way forward. Mida ma tegin just? Can he put it away? Andsin neile 3, selge. Will it turn out to be the two-punch knockout? Well, the action continues. No nii, viga. No shortage of goals. Oleks taotud isegi küll kaarti ka, aga olgu. Well, the outcome is a free kick here. Opportunity. And the flag is Kas see loeb või on sulg? Well, there can't have been a lot in that. On sulg. Nojah. Unlucky, aga tuli proovida. Lõppes hästi. Võtame kokku. Well, no surprise Kogu there. meeskonnaga. Real Sociedad have had more of the possession, and they've Siis made üks good veits. use of it. They really have played some good attacking football, and they look like scoring more. No, tõsiselt. Nii. Ja jooksus. Good-looking sequence. Chance to make a game of it here. 2. In it goes. 3-2. To alter the arithmetic and give them hope. Ei ole lootusetu. Seis on raske, aga mitte lootusetu. 2 on veel vaja vähem. So on with the game and the push is on from football friends. Can they find Ei an ole palju equalizer? praegu puudub palli saada. Just one Nii, minute of stoppage time, ette. say the officials. Ja ei lase mängida. And there it is. See oli praegu väga lootustanud tegelikult olukord. 1-2 vastu ees. Aga okei. Kui nii, siis nii. Võtame siin kiiresti palli ja lähme rünnakule. Second half is underway in this Europa League group stage confrontation.
Oyarzabal. Can't argue with that little move. Corner conceded. Noh, nurk siis nurk. Vähemalt ei läinud seda otse. Nagu väravatega ohtlik olukorda. Elects to go short. A cut back. Brilliant save. David Silva's corner. And the corner too close to the goalkeeper. Näita palun ka kuhu ma. I think most fans would be Kui ei näe kuhu on vaja joosta, siis play so far. kuhu läheb pall, What a siis first half on he had. kehvasti. I thought he was outstanding. Oh, they might score here, Stuart. No Yes! harm from the Sulka, okei, seda ma lootsin, seda mul tundus, et oli, aga no muidugi ma ei lasknud meelega endale löögile minna nagu. news I'm hearing. A penalty has been awarded in one of the other games. Alex Scott with the details. Well, Gladbach were awarded the penalty. The power on the strike. Could be capable of so much better from that position. Lam. The pass could do damage. Nii. Difficult to stop him. This could level it. Hui! Keeper with an important save. Okei, How important is that? okei. Well, he should score from there. That's a wasted opportunity. He should beat the keeper from that sort of distance. Liiga kassi, liiga vara ei pääsenud. Goalkeeper would accept corner kick deliveries like that every day. Poor pass. Petagna. Silva. Really good challenge. And so 30 minutes left for play in this one. A real promise from football friends here. Ei, poist! See oli praegu väga kriitiline olukord, mis võis mulle maksma minna võidu. Mängu võidu. Petagna. Well, that's a super ball over the top. Oh, crucial tackle. Brilliant. Could be. Unable to close down the shot. They won't complain about having won the corner, and maybe an opportunity to increase their advantage. Well, as you can see, it wasn't even close, was it? No debate about that one. Marino. And there it is! No see on nüüd kõik. Aga see ei tähendab, ma alla annaksin. Nii, uus formatsioon. Pole mingi muud teha, kui lihtsalt minna püüdma. Kas see on raske? Vägagi. Aga alla anda ja noh, lihtsalt nutma jääda ei tohi. Sest viigi korralgi on veel mingigi võimalus konverentsi saada. Ja ei, no siit tuleb nüüd väravangi kõik. Ei tule vä? Tõsiselt? Ai noh. Pean ta äkki seitles küll tuleb. No sellega on nüüd kõik. No. Miks? See pidi tackle olema. Ja 4-20 minutiga. Zubeldia. Ander Guevara. Zubeldia on the ball. And the throw in forthcoming. Well, not long to go. They're still trailing, and their hopes of moving on look rather bleak. Well, it doesn't look good, does it? They've found this group really tough at times, and today's been no different. As it stands, they won't be going through to the knockout stages. Well, a disappointing touch, really, and it's going to be a goal kick here. Well, there's
this game is almost in the history books. Ettepoole And it's not palli. going to be one the visitors will want to remember for long, Stuart. Well, where do I start? They've been totally outplayed in all areas of the pitch, but it's their defending that's really been poor today. No structure, too open, not enough desire, and a lack of urgency. This is a worrying performance. He made it look simple, really. 10 minutes to go. Quite possibly a yellow card as the flow was stopped. Nojah, päris hea võimalus. Andis ära praegu see kollas. Aus. No, kuule. And it's left to the referee to decide what happens next. Jah, täpselt. Ma olen nõus sellega otsusega. It is. Well, they should still win. Kas ma olen siit ära? Ilmselt mitte. Dismissal, you have to say. He's played it short here. Aga tema võiks ju. Now able to Ei close löö. down the Ei shot. löö. Perfectly fair tackle, and it will be a corner. Lepp käib. Okei. Time for a change. Väga huvitav pakkumine, aga okei. Who can he pick out? Ilmselt. Cleared away Yeah. comprehensively. Well, another corner following on from the last one. A deft clearance. An attack full of promise. Paneme uutel attacking peale ka ja. Ei, ma saan küll aru, et mäng on läinud, aga teeme nüüd nii ründaks selle asja kui võimalik. Mul vist on veel üks vahetus ka tegemata. Okei, ei ole tegemata. No see. No sa ajad ikka siin. Ta mängib CB-d ka. Siis paneme ta juba CM-i. Lamm, mida sa mängid. CB-d ka selge. Saad keskväljale. Sina. Miidi. Right miidi. See ei salvestanud, see muutus jah. Selge. See on ikka äge. Well, the counter chance looks very real. Will they profit from this situation? No ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et võtab siis punasega maha, et ei lase. Oh, a clinical counter attack and so close Ette. to a goal. Well, that's exactly what they're looking to do. Sepp Force paneb the palli turnover ette. and then break at pace. So close to a very good goal. And he's taken it away. Well, totalling up all the stoppages, we'll have 2 additional minutes. Well, the pass not finding its target. Well, he's thwarted him almost effortlessly. Nojah, And so the final sentence in the 5-2. Kohutav mäng. Ja ei pääse edasi. Siin on näitel juhul mõtet. Küsime see, kas sellega ka vallandatakse. 4 midagi miljonit price meil, aga tore. Nii, vaatame. Okei. See tüüp näeb okei välja. Isegi 92 potentialit juba rejectib siin. Demo tuleb võtta. Ei. Aga imelik on 88 potential tüüpe nagu rejected. Või noh, mida rejected olid ära. Ja tegelikult ongi küllaltki, noh, huvitav, kas ma saan eelmisel hooajal või ei saa. Okei, Scotchi tuleb tagasi.
Karl Hein tuleb tagasi. Ja Peeter Kukk tuleb tagasi. Hein 69, okei. See on decent. Arvan, et ta läheb. Ai, never mind. Tal on madalam potentsiaal. Igal juhul. Kukk 64 ja Defender 64. Kas mul on pingil kohta? Ei ole. Siis ei ole. Aga jah. On aeg hooaeg lõpetada. Kas ma saan? Okei. Need mind ikkagi jäetakse järgmiseks hooajaks. See on hea uudis. Sest see tähendab, me teeme vähemalt ühe hooaja veel. Aitäh, et vaatasite ja näeme siis juba uuel hooajal. Head aega!